Podaci koji se prikupe kamerama imaju ogroman značaj u radu policijskih službenika. Upravo iz tog razloga se prošle godine ušlo u oživljavanje sistema videonadzora javnih površina na području Prijedora. Po riječima Sretoje Vujanovića, načelnika sektora policije Centra javne bezbjednosti Prijedor, u planu je proširenje mreže videonadzora. Iluzorno je pričat koliko videonadzor je koristan. Kod same preventivne funkcije, odnosno lica koja se bave asocijalnim radnjama, izbjegavaju mjesta na kome je postavljen videonadzor i koji se zna da je pod stalnom kontrolom od strane policijskih službenika, do samom represivnom dijelu funkcije videonadzora, gdje mi nakon konkretnog događaja, pregledavanjem snimaka, dolazimo do podataka o izvršiocima, o vozilima, o samom vremenu i mjestu izvršenja. On je naveo primjer saobraćajne nesreće u Novom Gradu gdje je jedan od učesnika pobjegao sa lica mjesta, a koji je identifikovan upravo kamerama videonadzora. Vrijednost kamera prepoznali su i u većini prijedorskih osnovnih i srednjih škola. Valentina Sovilj, direktor ugostiteljsko-ekonomske škole, kaže da je disciplina učenika i odnos prema školskoj imovini daleko bolji od kada su instalirane kamere. Kao što sam i rekla, osnovni motiv je bio bezbjednost. U slučaju bilo kakvih provala mi imamo, i snima se videonadzor unazad 7 dana možemo da aktiviramo snimak, tako da vjerujte, dobar je osjećaj. Preporučila bih onim školama koje to nemaju da što prije stvore uslove za nabavku, nije to više tako ni skupo. Stevica Đogazović, direktor osnovne škole Dositej Obradović, kaže da i sami roditelji imaju pozitivan stav prema kamerama. Roditelji su čak šta više prezadovoljni činjenicom da objekat u koje njihova djeca pohađaju nastavu ima videonadzor i tu imamo apsolutno i jednodušnu podršku i roditelja i svih zaposlenih što se tiče videonadzora. Napominjem da videonadzor nije postavljen u funkciji da bi ulazio u nečiju privatnost, a prije svega bitno nam je bezbjednost učenika. Doprinos videonadzora bezbjednosti je neosporan, ali mora se poštovati i pravo građana na privatnost, a to pitanje je regulisano Zakonom o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.